Ternombi ning masjid tanggal 17 Juni 2024 hari Senin Kliwon 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Yuk berangkat bi yuk. Nah, ya tuntunan ya tuntunan berangkat bi. Ora apa-apa ya. Was, inget itu kan. Ayo nah. Wis ndang dituntun rono lho arah masjid endi to nak? Kono lah. Yuk terus. Ada berani apa? Terus, terus. Mas. Allah Akbar Allah La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi Allahu Akbar Allahu Akbar. Sekarang panitia. La ilaha illallah. Atur mbah. Mbah, sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Senani Barom. Allah Akbar. Allah. Dalam. Ayo sih. Batan. Kali dinten ngapain ini? Allah Akbar. Kurbane Masjid Al-Falah Dusun Alastua, Desa Benaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Barokallahu laka barakallahu itu. Daftar. Bismillah. Genmun sing tiga kalau genmun. Loh sing tiga. Kayak sing kene.